Enyanja yakatwe netimbwamu omwonyo ogurikumanywa munonga nk'ogwakatwe hamwe n'ekihunde eky'abingi barikugaburira ente. Enyanja egi neteekateekwa kuba erimu amaziba garikurenga 1,000 kandi nemaraho oburingwa bwa kilomita 7. Ekiriho hati amaziba garikutimbwamu omwonyo nigagambwa kuba gijwiremu amaizi, ekintu eky'abe by'obuhangwa barikugira ngu nikibahabwa omwonyo ogutwire nigutimbwa omu nyanja egi. And when that water from outside fills that salt lake, then it means the processes for salt formation will also be jeopardized. And that's why salt is always produced in the dry periods of the year, especially January, February, June, and July, then a bit of August. When the lake does not have a lot of extra water from outside, and two, when the salt is under strong sunshine to allow that water in the lake to evaporate. Ezindi nshonga ezirikureebwa kuba ziriyo niziteganisa enyanja egi n'emirimo y'abantu barikukora omu myegyego yayo. Whatever happens at the brim of the lake, if it is cultivation, if it is construction, if it is manufacturing, whatever activity that's done at the brim of the lake has an impact on the salt. And remember, salt is a very fragile kind of resource, because if it receives water that is not brine, then it will have to dissolve. John Bosco Kananura, meya w'akatwe k'Abatoro Town Council, mu kuganiraho n'omushaki witu agizire ngu n'omwaka gwa kashatu enyanja egi ijwire amaizi, ekintu ekiriyo nikimaraho ensha y'omwonyo ogutwire nigutimbwa omu nyanja egi. Amaizi gakaba maingi, obwingi bwagwo bwamanyisa ngu hati n'amaziba g'abantu barikukorramu kusobora kwihamu ekisura nago gatahirwa amaizi gasandara. Omu bizibu ebituriyo nitusobora kutunga nk'ekiiho nitwekwasa ngu abalimi obundi nibakutuleetera ekizibu habwokuba omu mulingo ogu babaragiriire okulimamu bakagamba ngu bateekemu emikura kandi itaka lyaife okunu bapyalemu emiti, tikyo bakozere. Embeera y'enyanja erimu egi eteganisa aba batwire nibiha entaasyo mu kutimba omwonyo n'okukora endiijo mirimo kwebiisaho. Enyingiza kati tewali kyenyingiza, naye mabega awo mbadde nyingiza 2,000, 3,000, naye kati tewaliwo kyonna kikolebwa. Gira hambere iturimu hati katwe aha mwijuzo gw'amaizi agatiire amaziba, itwe nk'abakazi abandi nitwe tukwebiisaho kandi nitupangisa kandi nitushashura amaju. Hati noshanga twabonabona otiine ekyokukwataho, abaana toine ekyokubahereza kurya, school fees neebura, nakunu otiine murimo gw'okuza kukora kuba nitubeesingira aha honka, tuba tutiine gundi murimo gutukubaasa kukora omu mwanya ogu. Oba kumpa sente nziteeka omu maziba, ntandika nteekamu abakozi banyamba, baitu nka saaha zinu itwe twine obusasi bwingi itwe nk'abanyakatwe, kandi nyowe nka harubaju rwange nyine obusasi obukwa sente zinkukozesa ninziha omu banka ya Ofcam. Abebembezi nibenda gavumenti okusindika abahango okucondooza niki ekibiire aha nyanja egi. Omu bwire bw'omushana wahika omu mwanya ogu noshoberwa habw'okuba buri omwe naaba ari bizi arikukora, kwonka hati wahika omu mwanya ogu nakiro emwe y'omwonyo neekuburra n'oburabe buri obwire bw'ekyanda. Gashakwa Gilbert Muhanguzi.